Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kapai ke zing kai skui kum chang na jang kai kana ma mai ting chogu Zeme man sa Zeme ko na ina hai na hangya pogai dara dele. Uttar Pradesh Noida ge hakik nan josyak pa jai building dibe ke tibe gitei kan chibne me jai jimna ge syabne me je bom ka jai chije hakik dibe jai ke tibe bakyu ni na jimna ge kemne chaira hangya chang building ke je tin syara hangya chang bji gene jnaik pai ke ji nkai te set kum chang na jang kai kan tak mai gene bom ke dibe keji chang chum je hai mingye ne Teu Kansia Delei je kachule jai chige super tech twins tower Teu Kansia ge Reibige tebe Agni V missile 12 banai Brahmos missile 4 Prithvi missile ne Teu Kansia Delei jaka chule zai chipo be tower za Delhi capital city ge Qutub Minar bizite sangja bombe suna hudu hulei jaka chule Uttar Pradesh Noida ge super tech twins tower telepe be chairman RK Arora ne saja aipo be super twin tower ki ku hu ba zai kati ba josyak ba kna te chu bge pmi planet te tibze pnuine chige rangkang te ta te ba zai ki te bu benge interest pe ba zai chirin magza gdai lu bu interest me rangkang planet chakam gai dige crol hai mingeuria te ti de le salai zai chi super tech twins tower za food nen deudina food hai chum regule che zai metar nen deudi zena metar hai karya gule za ka chule zai chi super tech twins tower heki ku hu bu zeb gu floor pe sabam za set himre ku nala muile za salai zai chi pau ki tem siara hange bom gu switch ngim be ze Titan dutane ngimde le ze ka chule chipau ki gena 70 meter halame bamlu ze padu bom gu switch ngim le ze ka chule ze chipau ba ki bom fok pelu bachange second squee lungena ki ze fok nyang ni de le ze ka chule ze ki fok nyang lu bachang 5 minute mingeu changde bugu teammate me zeng lu ze chipau ki tai wang changai lu ze padu pihing mena hapti de le ze sale ze chipau ki tem siakam lu bachanga super tech twin tower Noida authority CEO Ritu Maheswari ne saje chipau ki Teu Kansia be metar kreugena halambia boundary wall rema bamze society gu chaina Teu siani de le ze ka chule kagana chipau ki Teu Kansia bagena heki building rema patai ge bam remza ma du Teu siam le ze sale ze chipau ki Teu siap jan jnai chesna heating choge Teu Kansia Delei 9 second squee lungena chipau ki heki za bet ke di dalus du pe moiner rema khabze kunta kana piria gena saugale ze ka chule chipau zigene chipau taige building ramge jimna rama bame mbiadi mze tingmuin chesna higene wangja bamdara hangera ngai de leze ka chele lesdu puni wangdai ze bam lesdu puni king kamra mze kaira za chirin maze ting kairam du te rahange adjust fan ramze onte welo za cheu khane puni kilungge bam lesdu marks kailu ze bam rahangera ngai leze sale zaichi kitem sia ze backup gene ka bar per me pakar me ki ka samji gene Uttar Pradesh go government mermne environment department meze pe perege kalui ze bam rame pakangman rup ke kam rahange machine rame te wangzai chirin magze hadui spray hadui kabrame te wangze pe perege pakaze bam rame pe lalim tem rahangene pakang ke kam nu ze byak lu ze zai tem chi lu ze phungto kam ra ba hangane chigo pe machine ka cham ramesdu te wangze ka telebdile ze ka chule zai ipo super tech twins tower haki knan josyak ba zai ku hu ba Teu Kansia bza maumangze gtei kan chibe earthquake wangmei nune jimna ga siamne bom kai be mei nune pakar ne bet ke mei bigine jimna kring ba mi songa ze nga gara changu za chirin magze building heki ibramzu tem siarangge changbzi gene indiaram go supreme court ne haturam ki gene kai ke jing kai ke kum changna jang kai kana ma ge aipo heki ze tem siarangge order pe gale lesdu pating pa mapi ga ze jimna ramze rahe rahang gene pai ke jing kai set kum changna jang kai kana tak mai gene tem siadara dele ze kam bai blugum ze 100% complete 9 second squee lungene aipo ki ze bom krit pene za ke dibgene Teu Kansia Delei ze sali Zai Assam Sivasagar District Police Station Kastadige paike zing kaike kumchang na jang kaik namage nagam pe bizi hanwei pom chai ben deuge Nagaland leader of NPF legislature party the CEO chairman of UDA government Kuzo Luzo Azo the new MLA I'm about ne saje hanwei pom je te chame boje gasab je pacing rahange nangule je ka chule the CEO chairman of UDA government Kuzo Luzo Azo ne saje
Nagam pebzi Henway pom du ja Assam gu police meramne kapai ke huji kresro kumchana jangkai kna maige Nagaland jurisdiction gene Assam gele ki tera ka bigine nimlu je Sivasagar district police station gu jail ge kailu je te samia mai be biji gene jim ngi changdi ge Henway pom je chaira hange changko lo dele jaga chule jai azone counterpart Assam government jai the law enforcement agency me je man ne je agum je midei ge bamlu je lungtimi chai je lungra hange ngomak security force jai sipai meramne agum je anui sipe ni kinar me je tem chen sui je bam dile dina Assam banai Nagaland ka ke disi e je ngo je bam je pangpe ko dile jaga chule chipo jigene azone pe je chai di pe kibo me du pe nui sui ira jai chai di pe du pe chai timi je chai je pa hange justice je ngol ra hangene Assam counterpart government me je close ipo lam ge je special investigation team me bodu kailu je ipo ke je close te ra hange jai tem chi ra hange rangai dele je sali jai pomla hoichem ne sa je Henway pom chai ben de ge je pa hang sia be jai pa kan ra bigine chai be mak je police me ram ne chu lak mi ham di bizigne pa hang sia je chai dele je ka chip je chuna chim chi chak dele je ka chule chipo jigene pomla hoichem ne sa je pe kibo me jai chai di be pe hange je justice ngoma ta na ipo ben de ge pnuya against te je fight te je ingi je bam gule je sali Zahnai kum changna jang kai kana Commonwealth game kan tab ge bronze medal ngobu pui wrestler Puja si habnai pna pe je Haryana gene chai je la le dele je sale zai chai di pui Puja ri ha pe ne sa je pnai je kap kai be je kamne be drugs injection je kami ham di college je ka chele police official mena sa je pnai je drugs injection je kami ham di ne chai le di na madu investigation pnai da ge je mak me so gai da ra hange ga di bi gene pnai gu ka chai pup je postmortem te ra hange langtoni dele je ka chele Zai Pakistan ke dege tingrui bigine ke dei pampi Pakistan country pampi li dui nai changdi bizigne Poppy Francis ne Pakistan ke dei go government me je khanga be ki dele je sale Zai Pakistan ke dege nai ka pai ke hzing kaite sen tag mai ge tingrui je dui nai bigine planet je jemna hang he ke je khrus kui me chai dai di dele je ka chule Zai Pakistan ke dege tingrui je dui nai bigine planet chai changdi be jemna chang ke re chai chang dele je ka chule chipo jigine Poppy Francis ne Pakistan ke dei country je ke dei pampi lui je dui nai changdi bzigine zai Pakistan ke dei mne zai government mne ma du te chilakti bzigine international community ke dei re ki bom je kanga be ki dele je ka chule zai the National Disaster Management Authority NDMA mne sa je Pakistan ke dei ge tingrui je dui nai bigine 24 hours lungine jimna hang hai ke je kres kui me chai dai di dele je ka chule zai chuna Pakistan ke dei ge tingrui je dui nai bigine jimna planet chai di je chang ke je hang him re ku chume chai chang dele je ka chule zai tingrui je dui lo je zai ndagum je kir me be ke biram gine zai dui lo je mar me lo ke biram ne jimna je te zamni je chuna chang ke je hai mi je mina hang kai sna me je hazam je lamui le je ka chule zai Pakistan ke dege jimna kai chain ki lang be je 76% je Sindh province gine chain ki lang le je ka chule ai gine na mai go Zeme man sa loi gai dele pi gai zain ki gai nim le ne je to dele za gi gu Zeme man sa du hai mna je pi gai je bam range kem gai dele hai mna je klum